Masigi oina khoi topic se nan Vicky Robin gi larik your money or your life haiba sigi larik sigi khoi gi makha sathak chapter haiba tare sida khoina masigi topic sina kai kawani ngasai improving financial intelligence haina ai thamge maming je ko sida khoi gi nahan haiba magi assignment me amam lai gre task me amam tawningai lai gre si marak sida hujik se khoi gi authors na pi ri si kai no khoina khoi gi paisa ji Kiam Satki, Kiam Lai, Habineting Bakoi Mamang the record Karato record. Aduga, Highway Posida, Man Haisi, Kuna budgeting Highway. So budgeting Haisika money as I Kuna weight loss Kumatong, Navohonabotamda, when a dieting to wives, Samane. I did Asuk Saga Doni, Saxia Asuk Saga Doni, carbohydrate, Asu, protein, Asu, Smina, Kaidu over Tami, man limit Amaka. Samina to one models Bokuna budgeting Goi. Aduga Amu. Ngasagi akhona mindful eating haidana amo model among lay mindful eating hai siduna kamai to ga hakana dieting dana ngasagi asukten saya de chengji pawam de ja de kilom de ja de na almain lay dumaina ngasagi akhona mindful eating sidana kamai to ga da aina sari report singsi yam munna khalla ga consciously saba tasengna hai sine ngonda kari kanaba piduino sijina aingonda kari manghangani haibina chingmusa aina sadringai da saram dai da khalla ga saba sisina maram ora kanda ngasai aina mindful oiba ngasai aina consciously khallabani na aingonda ngasai gi yam sasan ga dabdu sasan daba auna saksi lame haiga di saba tawdabu hena sasan daba consciously mana khallaga leiba ngambani na adamai tawna ngasai khoina pasha ji manage to matam ji da ju budgeting haibisina kaino hai kansida asai sana mudu lupa so kanama misama thang pa sin kun talen lo kun tha talen lo se ai sana mudu lupa sin tare sima khaidokhle then ai adugi dang to lupa sin kun nama ta ahum mama adai angangi tuition fee or education lupa sin banga ma kaina khaido thamba chi dieting to gumbane but sidai sida asai mindful eating gi type ta to hujiki akhoi gi Vicky Robin haiba concept sidana ko sida ahamda kamai tawgeda asagi akhoi any chat liba pesa mayam ji thamada chat liba mayam ji lo record to gan sida akhoi sub category amam loi khaidokpa haibdi food ta kyam chatli then entertainment idea Netflix na chingba Amazon gumba then whatever sumba mayam da kyam chatli adagi ngasai internet bills or telephone bills or mayam am lai gre thau da kyam chatli then akhoi koi ba chat pa khotpa whatever sida kyam chatli then phiron leiba khotpa da kyam chatli haibda chingba je akhoi tha kharagi record sin leira aba matam da khoina sub category myang sembe hai sida khoina pulapna lupa kyamuk satke lupa lam spend to matam da lupa lam sida chana da kyam salino then akhoi phiron da kyam salino sijina khoi da kai khangma ngamge da hai be pos mi amaga amta mana deba hai be sing sai kanam myu kharna phiron da am thada ba mi lei then kanam kharna sab da am thada ba mi lei kanam kharna koi chat pa da ma am thada si kai no hai ka da khoina but hekta ka that pa ya de ha ba ngasai gi authors the pi se ko dieting da oraga di si je but kat tu ne ba asukten thada ga no na adubu ngasai gi ai ga paisa je ga leine ba relation ji yeng bai wa ne da ngasai ai gi lifestyle am lei jari ba ma je koi ba pam ja mi koi da paisa kharen thada ram ne ai gi ne ai like kum lei ba da ai am chalai phiro lei chat pa paisa di ka sham chat ai gi but course yawa workshop yawa training yawa sumre chali paisa ji ai yam sathin chat hai ta that is one of the ai gi kanon lifestyle ne ai gi ne pam ja ba adamai to na akhoina mai magi sumba kanon si lo yeng bi ba ai sa gi ne lo hot bi ba sub category myam do lo tin chal la kan da aduga total tara ani hai bu na ai gi spend kam to ge khange ko ado hai du da kam percentage kam lupa kam food ta chali koi bu chali larik ki matang education da chali loi le ani now matam ji da ngasai gi authors na hai se kaino hai matam da ngasai gi akhoina hai riba dahan mamang da kai hai gi akhoina paisa hai ba se ai gi time jina yolaga time du paisa on thokpa ngata ne ba auna kai ba kana ba myo ba tham da lupa lising kumunga tolop saren lor se tham da lupa lising kumunga tolop sa bai je tham da numi kumunga ni di thok su du ni sande kai khaido khar kan da that means ma no da pung tare ni pan thok sui akhoi official standard oina natra so hai sida akhoi pung ni pan thok su tam no lupa lising amam phange that means pung ama thok su tam lupa sama kumunga phange ha ne ba aduna ngasai gi pungam da lupa sam kumunga ne adu tari man horen lupa lising manga ji kai ba ai fast food ta sa pot sa da sat khita ga di man haining ji kai no hai matam da ai pung yang khai
थामदा अइना पुंग यांखै थबक सुरिजे पुंग यांखै हाइबसि नुमित हप्ता अमगुम थबक सुदुनिको अखोइना पुंग यांखै हाइबसि अइना हप्ता अम थबक सुरिजे अइ फास्ट फूड ता जापो चानमनेबो को समाइन तोना एवरी पैसाजे अखोइना होरेन सब कैटेगरी अमम फूड एंटरटेनमेंट को देन अखोइगी रीडिंग एनीथिंग अखोइ कैटेगरी मैम लेगनी सब कैटेगरी अमम तारइबो पैसाजे पैसादु खतंगदा लोइसनदबो अखोइना हाइबो पैसादु अइना ngasi तानबो ngamiba wages की रेट पाबो मतमदा पुंगदा अइजे लुपा क्या भेलू ओइगेबो अइगी पुंग अमजे भेलू लुपा क्या नो अइना थाउ सु मतमदा पुंगदा लुपा क्या फंगेबो औना अइना सोमदा लुपा चाम सखिबो मतमदा सब कैटेगरी अमदा अइना लुपा लिसिंग अमा चलेन लॉजे लिसिंग ट्रा चलेन लॉजे हाइजे अइगी लाइफ एनर्जी हाइको अइगी लाइफ एनर्जी जी मतम कयाम चतखरगेबो अदु ngei चतखरकांदा अइना अदुई पोतु फंगिनेबो अदुना हाइबदि अइगी पुंसी जिनेबो अइना करिंबा पोत अमा फंगनो होनाबदा अइना सिनेजे अइगी पुंसीगी मरु ओइखरबा अइगी एनर्जी अमदि अइगी मतम अनि जिनेबो खोइन काइथोइसेको अदु म्याम थबक सुरगा पुंग 10 थबक सुरकांदा अदुदा फंगबा सादो नै कनोम लैदुनेबो अदु फंगनो होनाबदा अदु यामबा अइगी लाइफ की एनर्जी दरकार ताय अदुना ngसाइगी अइना पामिबा ngसाइ होटनरिबा चटलिबा पैसा म्यामदो करम कैटेगरी दा अइगी लाइफ एनर्जी जे ख्वायाम चटखिगे सिजे उरकपो मतमदा मियोइबदा केदौगे हाइ कांदा अखोइदा रियलाइजेशन and reflection on khak lakane sida aina satli jiga aina suri ba sang jiga aina astham da numi kunni thau suri jidi si post da loi sat khre haibana chingba akhoda mit ta urakane ba auna sigi activities ma nasigi akhoi improving financial intelligence haiba ai me noina thamiba topic sigi oina haiba like sigi oina haiba sigi activities ma akhoi authors na thamirami haiba si mayam khoi yengi khudibona amuktang tawbiraga yengbiu masida khoi tonganba perspective ama ubo phangani haiba ai wakhalon do thamjage si haiga ngasigi oinadi ai matang sida mu ai ngasigi video je lo shenjage aduga makha tabadadi mo khoi video je dum ayamna dum fully kano oigane delhi adum thagalani ado nahanumit kharni je even no video thagat pawa action re hai tare auna sigi dang to inconvenience me am dugi dang ta me am na su warau biroi thank you for watching.